조 지사님, 그리고 이 자리에 함께한 모든 내외 귀빈 여러분, 이렇게 뵙게 돼서 매우 영광스럽고 기쁘게 생각합니다. Михаил Ефимович, Гавриил Юрьевич и все присутствующие здесь. Я очень рад с вами встретиться. 네, 감사합니다. Спасибо. 이 축제가 새로운 해를 맞이하면서 우리 시민들이 함께 축하하고 격려하면서 새로운 날을 희망과 꿈으로 맞이하기 위한 그런 염원을 담은 축제로 알고 있습니다. Я слышал, что ВСЭП – это встреча Нового года, что вы встречаете новый день, Новый год с новым смыслом, с новым пожеланиями. 특별히 오늘 이 축제는 어린이를 위하고 또 미래 세대를 위하고 노동자 근로자들을 위한 그런 위로와 격려, 희망을 갖는 축제의 의미를 담고 있다고 알고 있습니다. Я знаю, что вот услышал, что вот у нас здесь клуб работников и что для Хангаласского улуса очень важны дети. 이렇게 아주 의미 있고 뜻깊은 축제를 관람하기 위해서 대한민국 당진시의 소선 김홍장 당진시장입니다. Я мэр города Танжин специально приехал для того, чтобы увидеть это ВСЭП. 이 자리에 함께하고 계신 우리 초대 대통령께서 1996년 대한민국과 상호 교류를 맺어서 오늘 이렇게 저는 저희 당진시에 그리고 대한민국에 아주 손꼽히는 저희 시립 합창단과 함께 문화교류를 위하여 이곳에 방문하였습니다. Вот благодаря Михаилу Ефимовичу мы действительно смогли скорее приехать. Вот в России Республика Саха-Якутия постоянно работают вместе. И мы приехали с нашим городским хором. Они будут выступать здесь на СЭХе. И я очень хотел бы, чтобы наш культурный обмен дальше продолжался.